I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli nalamhla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke kulolu hlelo lwethu lokufundisa incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyi-Rhapsody yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla ngolwesithathu 14 kuyo inyanga yeLweti ku-2025. Umfundisi uthi mani usime futhi ucinile. Livesi lekuvula litholakala encwadini yesibili yaPetro sahluko sesithathu ivesi le-17 kuya evesini le-18. Lithi kodwa nini bathandzekako seniyakwati lokhu. Ngakho-ke caphelani ukuze ningedukiswa ngamaphutha labangenamthetho bese niyawa ekugcineni kwenu. Kodwa khulani emseni nasekuyadini inkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Umfundisi uthi-ke moya ngempostoli Petro usiyala ngalokucinile kulombhalo longenhla. Ufuna ume ucinile futhi ungavumi kulandzela emaphutha alabangenamthetho. Ufuna ukhule emseni kanye nasekuyadini inkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Kukhula kwakamoya kulikhambi engohlisweni kanye nasekungadindini. Kukugcina ugcilile, unemandla futhi ucinile. Unganyakadiswa timfundiso letiphambene noma ekuphadamiseka. Ungabi ngilodzinga kukhunjutwa kuya esontveni emhlanganweni wetimfundiso wemaseli noma uhlanganyele etintfweni takamoya. Cina futhi ube ngulongethenjwa. Ungangabati ekutinikeleni kwakho enkosini evini layo kanye nasemsebentini wayo. Haleluya. Emaphutsa alomubi akusiyo intfo lebukeka ibubi sonke sikhatsi nawuyibuka ngaphandle. Sibonelo, umshumayeli sahluko sesiphohlongo livesi le-10 uthi ngase ngabona lababi babengcwatshwa labo bebaphuma bangena endzaweni lengcwele babatshadwe badvunyiswe edolobheni lapho bebakwenda khona loko kulide. Laba kwakubantfu labebaya endlini yaNkulunkulu bebangena baphindze baphuma endzaweni lengcwele kodvwa abazange sebakholwe bafa bangcwatshwa futhi bakhohlwakala noma engcenye bebadvunyiswa basaphila kodvwa umthelela wabo wawungenalutho netimphilo tabo tatilide. Lihumusho le-NIV likubeka ngalokucacile lithi ngase ngabona lababi babengcwatshwa labo bebaphuma bangena endzaweni lengcwele babatshadwe badvunyiswe edolobheni lapho bebakwenda khona nako loko kulide. Kwaba yini isiphetfo sabo? Uyabuta umfundisi. Lihlabelelo sahluko semfica livesi le-17 usitshela ngalokusebaleni. Lababi baya ekufeni, yebo bonke labafulathela uNkulunkulu. Laba ngulabo lebe baphila ngaphandle kokwatisa uNkulunkulu etinqumeni tabo, emsebentini, etintfweni labafuna kutifeza ekuphileni kanye nalokunye lokunyenti. Bamkhohlwa uNkulunkulu. Ungamkhohlwa uNkulunkulu. Ungalandzeli lesixuku lesingena kancane siphindze siphume ebukhoneni bakhe ngaphandle kwenhloso, ngaphandle kwembono, ngaphandle kokunaka, ngaphandle kokukhula. Wagweme emaphutsa alababi. Kunaloko khula emseni, khula ekwatini Kristu. Mani usime futhi ucinile. Impilo yakho yende ibe yenkhatimulo yakhe. Haleluya. Umthandazo. Babelothandzekako, ngiyabonga livi lakho leligcugcutela kukhula kutibamba kanye nemandla kamoya kimi. Ngima ngisimile eqinisweni lelivi lakho, ngicinile, anginyakadiswa ekutinikeleni kwami kuwe. Ngiyanza emseni kanye nasekuyadini inkosi Jesu, ngisinyisiwe, ngisekelwe futhi ngiyathela. Ngiphila impilo lejabulisako kuwe ngeligama la Jesu. Amen. Kuchubeka nesifundo ke mlaleli, utawufundza incwadi yekucala yabaseKorinte sahluko se-15 livesi le-15.
kanye nencwadi yedihlabelelo sahluko sekuqala livesi lekuqala uye evesini lesithathu, nencwadi yabaseKholose sahluko sesibili livesi lesithupha uye evesini lesikhombisa. Bese-ke kuthi elihlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka munye, lamhla kufundwa incwadi yaJakobe sahluko sesibili uye esahlukweni sesithathu livesi lekuqala uye evesini le-13, kanye nencwadi yaHezekeli isahluko se-20 kuya esahlukweni se-21. Bese kuthi-ke ehlelweni lokufunda iBhayibheli ngeminyaka lemibili, lamhla kufundwa incwadi yaJohane esahluko se-13 livesi lekuqala uye evesini le-11, kanye nencwadi yediKronike sahluko sekuqala incwadi yediKronike bekuqala sahluko se-15. Angikholwe-ke mlaleli ukuthi ubusisekile nalamhla. Ngibonge ukuhlala nami sisafunza livile ngihosi. Inkosi ibusise. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli inkosi yethu Jesu, umane usho nanga emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani onkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami kuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.